Nkuko nabakunze kubyivugira kenshi, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, ibihugu byinshi by'amahanga birimo Leta Zunze za Amerika n'Abongereza ndetse n'ibindi byinshi byo mu burengerazuba, abayobozi bakuru b'ibyo bihugu bisabiye Museveni ko yabaho umwanya mu gihugu cye cya Uganda ngo bahubake ibirindiro by'ingabo zabo, maze nayo ngo bamufashe kubaka igisirikare cya Uganda ku rwego rwo hejuru, batoze biremereye cyane abasirikare b'iki gihugu, banabahe zimwe mu ntwaro z'urugamba ziri mu zitinyitse mu isi yose. Perezida Museveni akibyumva yagize gutya akora ikintu bita gutwenga, arabaseka cyane yenda no kwigaragura hasi. Atese muramfasha gute kubaka igisirikare cy'igihugu cyanjye kandi n'ubundi cyaramaze kwiyubaka? Yarabahakaniye ababwira ko ibyo bidashoboka niyo byaba mu nzozi ngo Uganda suko iteye irihagije mu kijyanye n'umutekano by'umwihariko mu ngufu za gisirikare. Yarabahakaniye aratsemba cyane avuga ko adashobora gufata igihugu cye ngo agihemo ikaze abasirikare b'ibihugu by'amahanga. Reka ngo mu byigano niyawukira baba bari kumucura umwuka. Iyi ni nayo mpamvu uyu munsi muri Uganda nta birindiro bya gisirikare bihari by'ibihugu by'amahanga, kubera ko yabashishuriyagaho hariya hepfo ahantu runaka pembeni. Museveni yavuze ko Uganda idakeneye Leta Zunze za Amerika cyangwa Ubwongereza ngo ibone kwirwanaho. Ati cyakora abasore n'inkumi bacu bo bashobora kujyayo bagafata ku myitozo barangiza bagahita bagaruka, ariko nta kajagari k'umuzungu nshaka iwanjye hano muri Uganda. Museveni ati ntitubakeneye, twe turihagije. Interuro ngufi cyane ariko iremereye ku rwego rwo hejuru. Gusa aha nta kinyoma cyangwa kwirarira kurimo, uko byanyabyo Uganda si agafu k'imbwa rumwe. Abazi neza ingufu z'igisirikare cya Uganda bacyubahira uko kiri. Ni igisirikare gipitse kandi gipanze neza, kidakomeye gusa ahubwo kiri mu myanya y'imbere ku mugabane wose wa Afurika kuri iyi ngingo. Ni igisirikare bigoye ko wabonamo icyuho mu buryo bworoheje, kuho guturuka ku myitozo wa gisirikare cyangwa se kosi bafata riba ari indyamurye, kuzamuka kugera ku gikoresho cy'urugamba bafite mu bubiko, byose ubona ko bitisukirwa na buri wese kuri uyu mugabane wa Afurika. Ni Uganda akenshi ishyirwa ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu mu bihugu bifite igisirikare gikomeye mu karere kose ka Afurika y'Iburasirazuba kabarizwamo ibihugu birenga 19 byose. Ibaze ko iki gihugu kiri mu bya mbere ku mugabane wirabura mu kugira indege nziza zigezweho z'urugamba, zimwe zindwanya karahabutaka zirindwa mubi ku kibuga cy'imirwano. Ubyumve neza ko Uganda itunze indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-30 Mk2, indege z'inyamaswa cyane kandi z'inkazi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Iyi ndege iri ku butaka bwa Uganda. Isibye kuba aricyo gihugu cyonyine kifite muri Afurika, nta nubwo ari ibihugu 10 mu isi bigitunze uyu munsi. None iyi ndege ni bwoko ki? Ikoze ite? Ikora ite? Iyi iri gucucuma icira umuriro w'amasasu n'ibisasu ku mwanzi. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere, aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diyabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Mu bubiko bw'igisirikare cya Uganda uzemo ibitwaro bya rutura by'urugamba biyobowe n'urukoko rw'indege y'intambara itinyitse cyane ku kibuga cy'imirwano ku rwego rw'isi yose. Ni yitwa Sukhoi Su-30 Mk2. Ni indege ibarizwa mu muryango mugari w'indege z'urugamba zitwa Sukhoi Su-30, ariko yo ifite byinshi itandukaniyeho n'izo ngenzi zazo zose bibarizwa mu muryango umwe. Iyi ndege izwiho kuba ari Narrator fighter aircraft. Ni indege ikora imirimo igiye itandukanye ku rugamba.
bitandukanye n'indege zimwe na zimwe usanga zarahariwe gukora ikintu kimwe cyonyine. Iyi Sukhoi Su-30 Mk2 ni indege ishobora kwifashishwa mu mirimo ijyanye no gucunga ndetse no kurinda ikirere. Ishobora gukora patrol mu kirere, ikaba yahagarika indege z'umwanzi zavogereye ikirere, byose binyuze mu mirwano ihambaye cyane. Ikaba indege ishobora gukoreshwa kuri misiyo yo gucungira umutekano izindi ndege zisanzwe mu gihe ziri mu kirere kitarimo umutekano, ibizwi nka escort. Mu bihugu bitunze izi ndege, y'ikirere cyabyo kinjirwemo n'indege z'intambara z'umwanzi cyangwa se kikinjirwamo n'indege mu buryo budasobanutse. Izi ndege nizo zita zoherezwa kuzitambika no kuzisubiza inyuma zitarakora icyazizinduye. Ni indege igaba ibitero biremereye cyane ku butaka, ikaba yarasa ibiturika ahantu runaka munsi yayo, nko ku bigo cyangwa ibirindo bya gisirikare. Iba yapima byo gushwanyaguza ibinyabiziga biri ku butaka ndetse no ku bikorwa remezo. Ni indege iba yakoresha kamera n'ibyumviro koranabuhanga mu gutatira kure, kandi umwihariko wayo nuko yanakorewe kurasa byo kurimbagura amato y'intambara. Iyi ndege abenshi mu bayizi neza abayita ngo ni heavy military fighter jet. Impamvu nuko ari indege bisa nkaho ari nini kandi ifite ingufu kuruta izindi bikora imirimo ijya gusa, zirimo nka za F-16 Fighting Falcon cyangwa izitwa JAS-39 Gripen, uko zo zikunze kuba ari ntoya, zihendutse, zikoresha amavuta make mu gihe ziri mu kirere ndetse zikanatwara ibisasu bitari byinshi. Ni mu gihe izi z'Sukhoi Su-30 Mk2 zusanga ari nini, zijyamo amavuta menshi azemerera kumara igihe kinini mu kirere, zigatwara ibiturika byinshi kandi biremereye cyane, ndetse zikagira na moteri ebyiri z'inyembaraga zo gupeza ibyo byose. Iyi ndege igendamo abasirikare babiri bagenda bayiyobora kandi bagenda bicaye inkurikirane, umwe inyuma y'undi nk'abari kuri moto. Umwe muri bo aba ari pilote, akaba ari ugenda wicaye imbere akagenda ayobora indege ndetse n'ibijyanye nabyo, naho inyuma ye hakicara Weapons System Officer. Uyu ni ugenzura ibyumviro koranabuhanga byose bikoranye n'iyi ndege, agakoresha radari n'intwaro zose z'iyi ndege. Sukhoi Su-30 Mk2 ni indege ifite izuru rirerire riri rounded, ni ukuvuga ko rikoze mu buryo nk'ubuzinzemo ikiziga mu bijyanye n'umuzenguruko. Iri zuru riba ririmo radari igenda ifasha iyi ndege mu kubona ahayizengurutse hose n'ibihari byose. Muri make ni nk'amaso y'iyi ndege mu buryo bwuzuye. Ndetse iyi ndege ifite ibirahure bigari cyane ahazengurutse cockpit, ahagenda hicaye abapilote, bikabafasha kubona neza ahabazengurutse bitabagoye. Munsi ya cockpit ni naho hari za air intakes zijyana umwuka muri moteri. Ni indege ifite moteri ebyiri kandi ikagira imirizi ibiri iteganye, ifasha mu kuba iyi ndege itagira kujegajega kwa hato na hato cyangwa utundi tubazo twa hato na hato, ndetse mu gihe iri mu gikorwa n'ihungabanywa n'ibibonetse byose. Munsi y'amababa y'iyi ndege haba hari ibyitwa hard points. Izi ubundi hari abazita ngo ni mounting stations, ni ahantu hashyirwa ibintu runaka birimo nka za tank z'amavuta, za sensors, misile, ibisasu bya za rokete n'ibindi nk'ibyo byifashishwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni indege ihagarara igaparika cyangwa se ikanahagurukira ku mapine atatu, gusa ariko byumve neza ko aba ari indege nini mu buryo bwuzuye. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera nkwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Sukhoi Su-30 Mk2 ni indege ifite uburebure bwa metero 21 na santimetero 50 bwo kuva inyuma ugera imbere. Uburebure bungana nk'uko wahuriza hamwe bisi ebyiri zashira umuteto zitwara abantu mu mujyi wa Kigali, imwe iparitse inyuma y'indi. Ni indege ifite amababa n'igituza bya metero 14 na santimetero 70, ahantu byibura hangana nk'ahaparika imodoka eshatu z'ama SUV. Naho kuva hasi ugera hejuru, iyi ndege ifite ubuhagarike bwa metero 6 na santimetero 40. Ibaze ko iyi ndege iyo yonyine nta kintu na kimwe kiyirimo, ibipima toni 18 n'ibiro 800. Ni nk'uko wahuriza hamwe imodoka no z'amavatiri arenga 15.
naho mu gihe indege iba yapakiwemo intwaro, ibisasu n'amavuta ibipima toni 38 n'ibiro 800. Bivuze ngo ni indege ibasha kwikorera ibiro birusha ubwinshi kuko ibasha kwikorera toni 20. Ubyumve neza ko byibura imwe muri izi moteri z'iyi ndege ibijya kungana nk'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Corolla. Ni indege iguruka ku muvuduko wo hejuru, ikabasha kugera kure hashoboka ndetse igakorera utuntu twayo ku butumburuke bwo hejuru kure cyane y'ubutaka. Tekereza ko iyi ndege iguruka ku muvuduko wa kilometero 2120 ku isaha. Uyu muvuduko ungana nka match ya kabiri. Ni umuvuduko ushyika metero 590 ku isegonda rimwe gusa. Umuvuduko wenda gukuba gatatu gasatira kane, umuvuduko w'indege zisanzwe z'ubucuruzi zo mu bwoko bwa Boeing 747. Ni indege ishobora kuva hasi ikagera mu kirere hejuru ku butumburuke bwa metero 230 mu gihe cy'isegonda rimwe ryonyine. Yibaza indege igurukira muri metero 17300 hejuru kure cyane y'ubutaka. Ni kure ku rwego rw'uko indege zisanzwe z'ubucuruzi zitabasha kwasunutsa amazuru. Ni indege ibasha kugenda intera ya kilometero 3000. Bisobanuye ko ari indege yabasha kugera hafi ya buri hantu hose mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba iturutse muri Uganda itongeyemo amavuta, kuko yakora urugendo rungana nk'intera iri hagati ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda. Ndetse iyi ndege ifite ubushobozi bwo gufatira amavuta mu kirere bidasabye kwigaruka ku butaka ngo iparike. Ibyo bisobanuye ko ishobora kumara amasaha menshi ikiri mu kirere. Gusa ariko indege yo muri ubu bwoko ntabwo aba ari strafe. Ubundi strafe aircraft ni indege z'intambara zigezweho zikoranye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare, zikaba indege ziba zikoze mu byuma byihariye kandi mu buryo bw'imfuruka zihariye cyane ku buryo bigorana byo kudashoboka ko zagaragara kuri radari. Ni indege z'indwanyi zirimo nk'izitwa F-22 Raptor zikorwa na Leta Zunze za Amerika, F-35 Lightning II nazo zikorerwa muri Amerika, ndetse n'izitwa J-20 Mighty Dragon zo mu Bushinwa. Ibi bisobanuye ko Sukhoi Su-30 Mk2 zo zibasha kugaragara kuri za radari mu gihe ziri mu kirere, ahanini bitewe nuko aba ari indege nini mu ngano kandi gatwara intwaro zayo ku mababa, kuko ahanini ubusanga indege zitagaragara kuri za radari zo zitwara intwaro n'ibisasu byazo mwimbere mu ndege bitagenda hagaragara inyuma. Sukhoi Su-30 Mk2 ni indege ifite intwaro zirimo nk'iyitwa Graziev Shipnov GSH-30x1, ni imbunda ibarizwa mu muryango w'izitwa 30mm autocannon. Ni intwaro ikoreshwa gusa mu gihe iyi ndege ibiri kurasa mu ntera no ku mwanzi yegereye bishoboka. Aba ari imbunda ishobora kurasa inshuro zirenga 1800 ku munota umwe gusa. Ayo masasu yose akaba yo guhamya igipimo kiri mu ntera ya metero 1600. Ni imbunda ikunze kugaragara ku ndege zose z'intambara zikorwa na Sukhoi nka Su-25, Su-35, Su-27 n'izindi nyinshi. Iyi ndege igenda yikoreye misile ziganjemo izo mu bwoko bwa R-73, zikaba misile zikoreshwa mu gihe indege ibiri kurwana n'indege z'indwanyi zose hamwe ziri mu kirere, aho zikoreshwa gusa ku bipimo biri mu kirere ariko ku ntera ndende. Ni mu gihe indege ikoresha misile zo mu bwoko bwa R-27 ikazikoresha irasa ku ntera iringaniye. Iyi ndege igira ibiturika irekurira mu kirere bikamanuka butosho byerekeza ku butaka, bikaba ibyo mu bwoko bwa guided bombs. Bisobanuye ko ibi biturika bigenzurirwa ku ikoranabuhanga rigezweho, bituma rero guhusha igipimo byoherejweho biba byegere kudashoboka. Isibye ko inagenda yikorera ibiturika bya za bombe zisanzwe, ikikorera ama rocket n'ubundi bwoko bw'ibiturika bigiye bitandukanye. Izi ndege z'Sukhoi Su-30 Mk2 zatangiye gukorwa mu mwaka wa 2002. Ni indege zakozwe n'abitwa ngo ni Komsomolsk Onamur Aircraft Production Association, babarizwa munsi y'ububasha bw'uruganda rwa Sukhoi Design Bureau rwo mu Burusiya. Ni indege zitakoreye igisirikare cy'Uburusiya nubwo kizitunze, kubera ko ni indege zakozwe ku busabe bw'Ubushinwa na Vietnam, nyuma ziza no kugurwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Izi ndege ikintu cya mbere zakorewe si ukurwana urugamba rubonetse rwose, kuko zo zakorewe ahanini kurwana urugamba ruriho amato y'intambara. Ubyumve neza ko iyi ndege ikoranye radari yo mu bwoko bwa N001 VEP Fire Control Radar. Ni radari ifite ububasha bwo gukurikirana amato matoya y'intambara amwe anyaruka byihuse cyane y'ama fast attacks. Izi ndege zibasha kuyarasa akiri mu ntera ya kilometero 70 kure yazo. Sukhoi 30 Mk2 ikoze ku buryo trackinga cyangwa se ibasha gukurikirana ibipimo birenga 10 cyarimwe, kandi ako kanya ikaba yarasamo ibipimo bigera kuri 2. Ibi byose rero bihura nuko izi ndege ziba zikoranye intwaro yo mu bwoko bwa KH-31A. Ni intwaro irasa misile ziguruka ku muvuduko wenda gukuba gatatu umuvuduko usanzwe w'ijwi. Sukhoi Su-30 Mk2 ziba zikoranye ibyumviro koranabuhanga byitwa Optoelectronic Sighting System, ifite kode ya OEPS-31EMK.
Ibi rero biba bimeze nka kamera ariko idafata amashusho asanzwe, ahubwo yo igaragaza gusa amashusho y'ahari ubushyuhe mu kirere. Ibi bigaragaza neza ahantu hose mu kirere hari ubushyuhe bwa za moteri z'indege cyangwa se ibisasu cyangwa se izindi ntwaro z'urugamba, ibyitwa infrared search and track. Izi sensors zinafasha mu gutanga icyerekezo cyari ibipimo n'intera icyo gipimo giherereyemo, ku buryo byorohera pilote utwaye indege guhita ahamya icyo gipimo akakimanyura ku rwego rwo hejuru. Ni ikoranabuhanga ryitwa laser range finder and target designator. Kongeraho ko izi ndege abapilote bazigendamo baba bambaye ingofero ziteye imbere, kuko zo ziba zikoranye ibyitwa Aero-150 Pulsar cyangwa se SPO-29. Izi ngofero zibasha gukurikirana imboni za pilote mu buryo buteye imbere cyane, ku buryo yitegereza igipimo gusa akanareba hari misile ku ndege, akaba afite nk'agasinya akora, ingofero igahita igasikaninga maze misile y'ubwayo ikirasa bidasabye ko hari buto ajya gukandakanda. Indege imwe muri izi ku isoko ry'intwaro z'Uburusiya ziba zihagaze ari hagati ya $55,000 na $95,000 z'amadolari y'Abanyamerika, kuko nk'urugero mu myaka muri za 2000 Ubushinwa bwaguze indege 6 maze bwishyura $470 z'amadolari y'Abanyamerika. Ubibaze neza usanga icyo gihe buri ndege Ubushinwa bwarayishyuye arenga $78,000 z'amadolari. Ubu tuvugana izi ndege zifitwe n'ibihugu 3 byonyine mu isi hose, aho igihugu cya mbere kizifite ari nyinshi ari Vietnam kizifite ari 36, Ubushinwa bukagira 24, Venezuela 21, Indonesia 11, Uburusiya bukagira 19, naho Uganda ikagira 6. Uganda n'Uburusiya byasinye amasezerano yo kugura izi ndege mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa 4, maze rero mu kwezi kwa 5 k'umwaka wakurikiye ku 2011 aba ari bwo Uganda yohereza $740 z'amadolari kuri konte z'uruganda rwa Sukhoi ngo rubakorere izigera muri 6. Bivuze ko buri ndege imwe bo bayiguze arenga $120 z'amadolari y'Abanyamerika. Byagiye kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 5 ku 2012 Uganda yaramaze kuzakira zose uko ari 6 bari barishyuye. Nguko uko byose byagenze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.